техосмотраш то имсола бошад, 4 баллонош нав бошад, ранги дилангит бошад, нархаш 73000 сомон бошад. Бо ман барои ту чӣ хел мошин ёфта тиям ки ту ҳамна гирӯ ҳай кунӣ, бемошин нагар, илтимос, пожалуйста. Ҳамин шамсинаком праве гирифта, шумо 10 сол шуд, ҳоле ки мошинашон нест, тиям ҳамихе нагузарта, ман ту раҳмам мебиёд. Так что мана кам-кам пулат бошад, успеет кун, зато хундай санъати корейский мехери 2010 мотори 2 литра бензинкати. Фароша дидиям мана лупадор, ранг рӯш аҷоиб, аку майда-муйда чақчош мешад. Типа мана хел мана. Дидиям мана. Бамперошо кораша мана, бампера полни якта краска мезани. Бо чи ин тараф ҷонон бо зада митош мана дар мегиртас, даро отпечатка будааст, балонош зӯр, дискачи литикати. Ман инҷо мана камфа дига бо кораш даст мана. Дидиям? Аку ин майда-муйда тоза задагӣ ба намедарод. Гӯшакаш қад мешад мана. 4 та электропакет, сидени лифт, салон кожа, сидениҳош 2009 винкод ба, документ 2010. Ду тарафа мана мултиошай, сигналашай, коробкаш автомат, обогрев сидени, дастаки соати инҷа безадагӣ, як монитори калон инҷа безадагӣ, инҷа бе старт-стоп, 202 мана 23 та пробегашай, полни салон сипсиё мана. Потолокчош свежий. Мана системаи оқибаш бо обогреваш мана 4 та будааст. Бисёр харидор мошина ҳамин тағйораша мебинад. Мана туям бен успеет кун фақат мана газош будааст, гази евро 4 задагӣ. Ма ина бензин мега бо газу бензин будааст. Я газоватка бинӣ? Ҳа? Ҳа, сахта. Мана зӯр мотор шуд. Маслош кай ҳол шудагӣ? 2500 дига мегардида. Мана бачаков ҳамчунон. Аккумулятор нағз ме? Аккумулятор нағз мана. Мотор ягон хел ларзи лиш нест. Бо умда худа дилангиди проверка мекунӣ. Документи мошин то феврал писидан. То феврал нархи мошин 73000, сар ба 78000 гуфтам. 73 ба фурвардам. Бо мошин кам-кам савдо мешад. Мана умда бин маъқул шад бо гӯшт безада деқона алда кара арзон кара гирӯснаш.